noma ungafunda iBhayibheli akukho la ukuthi khona uJesu wayefutha abantu ethi fire bese beyawa abantu bequmbeke phansi abantu bedlikize beqhashaqhasha akukho. Ungathi wenza lo nto leyo ukuthi fire ngegama likaJesu uthwele uyisa abantu ngesithwalo uthwele loyo muntu loyo osho lo nto leyo isithwalo leso suke ethwele nje akekho umuntu angaphezulu athi fire bese kumuntu isithwalo leso thwele lo ngathini ungigxeke ungithuka uthwele ngeke uthi uphilisa abantu bakwise ubabulala uyamphilisa umuntu momuyisa phansi uthi phuma madimoni uthi jeyo la fire kukhona lapha eBhayibhelini uthi khona fire khona nje ungikhombisa ivesi elikhuluma ngofire lithi uJesu efutha abantu bawise ethi fire bawisa phansi ethi abaphilisa isithwalo leso thwele.